Jesu. Namuhla kulisonto lekucala la Advent. Sibonga uNkulunkulu ukuthi uhambe nathi kusukela umnyaka uqala sasize sila kulesikhathi sekuda. Inkonzo page 104 ezincwadini tenkonzo. Inkosi ayibe nani. Thumisani inkosi, yithumisani netinceku tenkosi. Akabonga uNkulunkulu yisana ndodzana namoya longcwele. Alibonga igama lakho nyalo nanini. Akuthunyiswe uNkulunkulu losezulwini kube nekuthula nelithando kubantu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini. Siyakubabada, siyakuthumisa, sikhuleka kuwe. Siyakuthumisa, siyakubonga ngeliphumo lwakho lolukhulu. uNkulunkulu somandla nababe. Nkosi ndodzana letelwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi uNkulunkulu, mfana yaNkulunkulu, ndodzana yeyise, lesusa tono temhlaba sihawukele. Wena losusa tono temhlaba sihawukele. Wena losusa tono temhlaba yamukela ukuthandaza kwethu. Wena lohlete ngesekunene saNkulunkulu yise sihawukele. Ngobe nguwe wedwa loyinkosi, nguwe wedwa longcwele, nguwe wedwa Kristu kanye namoya longcwele losetuluka konke ebukhosini baNkulunkulu yise. Amen. Asithandaze uNkulunkulu somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe. Kute lutho lolufihlelwe wena, geza imicabango yetinhlitiyo tethu, ngekuphefumulela kuto moya wakho longcwele, kuthi sikuthandze ngalokuphelele, silithumise ngalokufanele ligama lakho lelingcwele, ngaJesu Kristu inkosi yethu. Nkosi sihawukele. Kristu sihawukele. Nkosi sihawukele. Nangabe umuntu onile sinemmeli embi kweyise, Jesu Kristu lolungile, nguye loyinhlawulo yetono tethu. Asivume tono tethu, sitimisele ngalokucinisekile kugcina imithetho yaNkulunkulu siphile ngelithando nekuthula nabo bonke abantu. uNkulunkulu somandla, Babe wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonele kuwe kulicala lethu. Sonele ngekucabanga, nangekukhuluma, nangekwenda, nangekungakwendi ngebekufanele sikwende. Ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu, sithethelele bonke lesekwengcile, usende sikukhonde ngekuhamba lokusha, kudeli igama lakho lidlunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphenduka ngeliciniso, akanihawukela nithethelele tono tenu anikhululekito, animisa nicinise kulungani konke, anigcine kuphileni lokunini nanini, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Asithandaze. Babe simakadze, indvodzana yakho yeda kithi ngekutithoba, ite uba ngumsindzisi. Ngelilanga lekugcina iyawubuya ngenkhatimula njengemehluleli wethu. Siphe umsa wekuthi sikubalekele lokumnyama, side ekukhanyeni kwaKristu, kute silungele kumemukela lophila abusa nawe namoya longcwele, uNkulunkulu munye nini nanini. Amen. Sifundo sekucala sibhaliwe eTestamenteni lekudzala encwadzini ya-Isaiah sehluko semashumi lasitfupha nakune kusukela evesini lekucala siye evesini lesiphohlongo. Kufundzeka kanje: awu, shengathi ungadzabula emazulu wehlele phansi, shengathi tindzaba tingathuthumela embi kwakho, shengathi kungafanana nemlilo nawulumeka tindzaba, ushise emanti aze abile. Yehla ute kwenda kutsi titsa takho tilati libito lakho, wente netive tithuthumele embi kwakho. Ngobe wathi nawenta tintfo letesabekako, lesingazange sitilindzele wehla, tindzaba tathuthumela embi kwakho, kusukela kadzeni, kude lowase weva, kude nendlebe leyase yeva, kude liso lelase labona lomunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Lomelela labo labalindzele yena, uyabasita labo labajabulela kwenta lokulungile, labatikhumbulako tindlela takho. Kodwa thina sachubeka sona,
wena wasithukuthelela, kepha siyawusinziswa kanjani? Sonke sifanana nebantfu labangcolile, nato tonke tento tetfu letinhle setifanana netidvwedvwe letingcolile. Sonke siyabuna njengelicembe, njengemoya, tono tetfu tiyasiphephula, kute namunye lobita libito lakho, noma lotimisela kubambelela kuwe, ngoba ubufihlile buso bakho kitsi, wasicetsa ngenxa yetono tetfu. Noko wena simakadze umbabe wetfu, tsine silibumba, wena ungumbumbi, sonke singumsebenti wetandla takho. Awu simakadze, ungathukutheli kwengca, ungatikhumbuli tono tetfu phakatse naphakatse. Awu siyakunxusa, sibuke ngobe sonke sibantfu bakho. Livi leNkosi leli. Lihubo lanamuhla lihubo 8, sifundza kusukela evesini lekucala siya evesini lesikhombisa, bese sifundza verse 17 siya ku-19. Ngitawufundza bazalwane. Sive melosi waka-Israyeli, wena lohola Josefa njengemhlambi wetimvu, wena lohola emkhatsini wemakherubi, bonakala ngekukhazimula kwakho. Vusa emandla akho embi kwa-Ephraim naBenjamin naManase, ute sisida. Sibuyisele kuwe Nkulunkulu wemabandla, sikhanyisele buso bakho bumengetele, kute sisinziswe. Hawu simakadze, Nkulunkulu wemabandla, kute kube ngunini ucansulwa ngemithandazo yesive sakho. Wabanathisa tinyembeti, wabapha sinkwa setinyembeti, wabanathisa tinyembeti. Wenda kutsi bomakhelwane betfu basibane, titsa tetfu tisihleke bulima. Sibuyisele kuwe Nkulunkulu wemabandla, sikhanyisele buso bakho bumengetele, kute sisinziswe. Kodwa sengathi isandla sakho singamlondvolota lowo longasesandleni sakho sekudla, ngiyo indvodzana lotikhetsele yona. Singeke siphindze sikuhlamuke, siphe kuphila siphile. Tsineke siyakube sesikhuleka egameni lakho. Sibuyisele kuwe Nkulunkulu wemabandla, sikhanyisele buso bakho bumengetele, kute sisinziswe. Akuthunyiswe uyise nendvodzana namoya longcwele, njengoba bekunjalo ekucaleni kusenjalo namanje, kuyakuba njalo kute kube nini nanini. Amen. Sifundo sesibili sibhaliwe eTestamenteni lelisha, encwadzini yekucala lebhalelwe libandla laseKorinte. Sehluko sekucala sifundza kusukela evesini lesithathu. Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longuBabe wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu. Ngibonga uNkulunkulu wami ngato tonke tikhatsi. Ngimbonga ngani ngenxa yemusa wakhe lenuphiwe kuKristu Jesu, kutsi nicetshiswe ngetindlela tonke kuye, ekukhulumeni konke naselwatini lonke, ngisho nebufakazi ngaJesu Kristu baqiniswa kini, khona nitewusilalelwa nangusinye sipho samusa ngesikhatsi nisemele kubonakaliswa kweNkosi yethu Jesu Kristu. Yena uyawuniqinisa nani, kutsi made kube ngusekupheleni, nitfolakale nide licala mzukwana welilanga leNkosi yethu Jesu Kristu. Wethembekile Nkulunkulu, luwanibitela ebudlelwaneni nendvodzana yakhe Kristu iNkosi yethu. Livi leNkosi leli. Inkosi ayibe nani. Lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwemvangeli longcwele Marko. Sehluko selishumi nakutsatfu. Sifundza kusukela emavesini lemashumi lamabili nakune. Mark chapter 13, reading from verse 24. Ngalawo malanga emva kwaleto tinhlupheko, lilanga liyawufiphala, nenyanga iyawubate kukhanya, netinkhanya titidzilike esibhakabhakeni, nemandla emkhatsi ayawunyakatiswa. Lapho-ke
bayawuyibona indvodzana yemuntfu ita ngemandla, inemandla lamakhulu nebukhosi. Iyawuthumela tingelosi tayo kutsi titewubusa labo labakhetsiwe bayo emimoyeni yomine nasemikhawulweni yonke yemhlaba. Asenifundze sifundvo esihlahleni semkhiwa ngesikhatsi emagala aso athumba bese sihluma emacembe niyabe seniyati kutsi seletfwese lihlobo. Kanjalo-ke nani nanibona letintfo tenteka nibokwati kwekutsi indvodzana yemuntfu seyisedvute seyingasemnyama. Ngicinisile ngitsi kinini lesitukululwane lesi singeke sendlule kungekenteki konke loku. Kuyakwendlula lizulu nemhlaba kodwa emavi ami wona angeke endlule. Kepha noko kude lowatiko ukuthi lelo langa nalelo awa kuyawufika nini. Netingelosi tasezulwini atati nendvodzana ayati. Nguyise kuphela lowatiko loko. Caphelani nilinze ngobe anati kutsi leso sikhatsi siyawufika nini. Ufanana nendvodza leyayitawuya khashane yatsi nase itawusuka ekhaya yabeka tisebenti tayo etikhundleni tato. Nguleso nemsebenti waso lotsite yayala umgcini welisango kutsi alinze kahle. Ngako-ke linzani ngobe animati umnikati wendlu kutsi uyawubuya nini. Angahle abuye ebusuku noma ekhatsi nebusuku. Angabuya ekukhaleni kwekucala kwelichudze noma ekuseni. Nakefika ningakamlinzeli akanganikhanzi nilele. Loku lengikusho kini ngikusho kubo bonke ngithi linzani. Nali-ke livangeli laKristu. Kholo sabapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise uSomandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu indvodzana yakhe leyodwa inkosi yethu. Weda ngamoya longcwele, wadalwa intombi Maria, wahlushwa kubusa Ponto Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile. Ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini lapho ahlezi khona ngasekunene seyise. Utawubuya ate kwehlala abaphila bona labafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele nasebandleni lengcwele elikatolika nasenhlanganweni yalabangcwele nasekuthethelelweni kwetono nekuvuka kwemtimba nekuphila lokunini nanini. Amen. Siyanibingelela bazalwane ekuseni egameni likaJesu. Namuhla kulilanga lekucala kulesikhathi selibandla lesisibita ngakuthi isikhathi sekuda Advent. Liviki lekucala, lisontho lekucala ku-Advent. Etifundweni lesitifundzile namuhla lengikunakile nginakele ukuthi sikhathi sekuda njengoba-ke sisesikhathini sekuda sifanele silinze. Libandla lasandela letikhatsi kuze sitokhumbula lokuthi Jesu utile, weta angimuntfu, weta athobekile, wafika waphila emkhatsini webantfu. Jesu uyeta onke malanga kumuntu nakumuntu. Futhi Jesu uyeta masinyane silinzele kubuya kwaJesu. Ngakho-ke makuthiwa namuhla lenzani kushiwo ngoba kumbe kukhalenda yethu yeminyaka singena nasesikhatsini lakhona abantu bacale injabulo yekujabulela kukhunjulwa kokutalwa kwaJesu. Kodwa lokumcoka kakhulu ngilokuthi kufanele ukuthi libandla laNkulunkulu labakhethiwe labangcwele balinze ngoba inkosi iyabuya masinyane. Ngisithandzile isifundo sekucala kakhulu lapho abhala khona umprofeti Isaiah ubhalela libandla le kumbe selikhohliwe ukuthi kufanele lilinze. Ubhalela libandla le kumbe selisukile endzaweni lefanele. Ubhalela libandla lelengcethe igabeni letinengi tempilo. Lifike lapho lihamba khona liya kudzingisweni. Lefika ekudzingisweni kwabhalwa tintfo, kubhalwa tintfo lingahambi, kwabhalwa tintfo lisekudzingisweni, kwabhalwa tintfo noma kwashunyayelwa sekufanele sekuphela isikhathi sasekudzingisweni. Uyalibhalela-ke nalamuhla, ulibhalela emkhatsini wetikhatsi letimatima.
ulibhalela emkhathini wetikhathi la khona libandla libonakala ukuthi nalo lisukile endzaweni yalo lakhwesha ekumatini simakatsi. Uthi nakabhala ucala ngekulikhumbuta. Ulikhumbuta ngetintfo lalentile uNkulunkulu. Uze ulikhumbuta ngesikhathi sekuphuma eGibhithe. Ulikhumbuta ngesikhathi likhona kuncoba tive. Ulikhumbuta ngesikhathi liphunjwa liya ekudzingisweni. Ulikhumbuta ngato tonke tintfo letikhombisa bukhulu baNkulunkulu. Lo mbhali nakabhala la ubhala akagcwali nje yona injabulo. Ugcwelela usizi nekukhala. Ugcwele nakwesaba. Nakabuka ukuthi sive saNkulunkulu siyakhwesha ekumatini uNkulunkulu. Ulikhumbuta nangetithembiso uNkulunkulu lakatithembisile. Ulikhumbuta nangalokuthi kuvakala engazuthi lisebumnyameni noma lisebusuku. Kodwa ubhala lapho uthi uyalikhumbuta. Ngibuka ke libandla namuhla lokuthi nelibandla namuhla lihamba engazuthi kumnyama lihamba engazuthi kusebusuku. Kunetintfo letenta libandla live engazuthi lisebusuku. Noma ke kungisebusuku noma kungazuthi kuphela lithemba noma kungazuthi lokunya kubonakala kahle. But lokungcoka nalokubalekile ebandleni laNkulunkulu ukuthi likhumbule ukuthi solo unguNkulunkulu lolukhiphulile, unguNkulunkulu lelimbonile enta tintfo letibangalisako, unguNkulunkulu lokungasiye uNkulunkulu wemlandvo, unguNkulunkulu wetikhathi tonke. Lokusho ukuthi makutangena intfo emlandweni yintfo leyenteka namuhla, yintfo leyenteka ebandleni lanamuhla. Uthina seabhala lombhali uze uyalikhumbuta lelibandla lokuthi uNkulunkulu nguye lonemandla, nguye lelichawe lelingazange selehluleke, nguye lololinzelwe, nguye lolwende tintfo letinhle, kodwa nguye loNkulunkulu lokhonako ukuthi libandla noma selonakele noma selilahlekile noma sekungazuthi kumnyama akusakhanye lutho, nguye longaphinza akhanyise futhi nguye lokhona ukuthi nembita lephihlikile nesitsha lesonakele uyakhona ukuphinza asibumbe kahle asende sibe sitsha lesikahle. So ngibuzalwane namuhla siyakhunjulelwa ukuthi asimlinzeleni simakathe, simlinzele sithambile, sivuma lokuthi makafuna ukusibotfota sibotfoteke, makafuna ukuphinza asibisele emantini asibumbe sibumbeke. Kulinzela simakathe kusho ukuthi vuma lokuthi akwakhe ngalendlela afuna ukwakha ngayo lamuhla, vuma ukuthi akuhambise ngalendlela afuna uhambe ngayo lamuhla, vuma ukuthi akugeze ngalengadi lengadzinwa kugezana, because nangabe kusho ukuthi kufike kumnyama kuningi nekungcolelo kubafikelako bantu ngoba bahamba bakhililithela bahambe bawo bese bavelelwa tintfo letiningi naleti bangcolisako. So la ekulinzeni lana sibikelwe khona ukuthi simlinzele, kufanele simlinzele sithambile, sivuma ukuthi aphindze asende kabusha, aphindze asibumbe kabusha, aphindze akhe intfo lenhle kithi. Noma ngabe umhlaba sowuthi nawusibuka ubone tintfo letingcolile, asivume ukuthi siselinzele sichubeke sigezwe, futhi asivume ukuthi siselinzele bazalwane nale mithwalo yokukhanza ukuthi indlela isibangele ukuthi siyethwale, satikhanza sasethwele tintfo letimatima netintfo lekungahambeli nato netintfo letivimbela kukholwa kwethu ukuthi kube kukholwa mbamba. Asivume ukuthi moya waNkulunkulu ubusayiti kwethu sethulwe yonke le mithwalo leyo, selidlule sigezwe, sendiwe bantu labasha, bese netento tethu tibatinsha, bese siyavuma nalokuthi asiholele ekukhanyeni lokuthi ngaKristu Jesu, asiholele ekukhanyeni lokuthi angekuvuma lesiphambano saJesu, asiholele ekukhanyeni lokuthi angekuvuma kunyathela etinyathelweni taJesu, lokuvuma kufunza nekufunziswa, lokuvuma kuyalwa nekucondziswa. Ngiko lokutawenda ukuthi sihambe ekukhanyeni nasetinsukwini tekugcina. Bantu baNkulunkulu makubonakala engazuthi balahlekile, kude lenye indlela labangabuyiswa ngayo, futhi kude lenye indlela labangalinzwa ngayo, kodwa bangalinva ngelivi laNkulunkulu, futhi nabo bangalinza badla lona, bangalinza batigcwalisa ngalo, bangalinza basazindla ngalo. Kulinza kubita kuhlala nasemthandazweni, kulinza kubita kuhlala endzaweni lefanele. Uthi na uhlala endzaweni lefanele uphathe amathuluzi lafanele. Kunetintfo letingadzingeka endzaweni yasekulinzeni ngoba leto tintfo leto tibisela abantu emuva. Kunetintfo letingadzingeka endzaweni yasekulinzeni ngoba letintfo leto tenta umthwalo wemuntfu ube matima. Bazalwane sibitela ukuthi imithwalo lesiyethwele sivume ukuthi sethulwe yona nguKristu Jesu, bese sethwala siphambano sakhe, simlandzela itinyathelweni takhe, sivume ukuthi onke malanga
kube nguye losibumbako ngoba yena ungumbumbi thina sibe libumba. Sivume kuba libumba lolungakaqini loluthambile lolutawokhona ukuthi lwakheke kuphume sitsha lesihle lesiyawumjabulisa uNkulunkulu. Ethi insukwini yokugcina bazalwane sibedelwe ukuthi sikulungiselele lokubuya kwaJesu. Kodwa side amandla ngekwethu ekulungiselela ukubuya kwaJesu ngaphandle kokuthi sifune yena bese yena usipha nalamandla. Aphenze futhi yena asiphe lokubeketela kwekuhlala simlinzele. Baningi bantu labake balinzela. Dinenge netinto lesike satilinzela. Lesinye isikhathi tithi nasethi tawufika kufike into lethi asewusukume kumbe uyofuna emanti ekunatha kanti setawufika kwendlule. Thina sibitelwe ukuthi sibeketele. Sithi noma sibeketele siqinisele. Sithi noma siqinisele sibheke singede salala. Sithi noma sibhekile singavumi ukuthi kuhlwe ngoba nase kuhlwile kuyenteka ukuthi kwenteke netinto letingesito letingamjabulisa uNkulunkulu. Inkosi yamusa isibusise asithandaze. Babe egameni lika Jesu Kristu Nkosi siyakubonga nalamuhla lokuthi nje Nkosi uthi asilenze uNkulunkulu Babe losethwele uNkulunkulu Baba wethu ongcwele lo dade kodwa ikhathi tetmadima lokuthumbe thina Nkosi kwasisusa kuwe kusilo liphutha emehlweni akho ngoba uyakwadi kude lesingathi kwenteke wangade ukuthi sesentene. Babe wethu lo ngcwele siyabuya Babe wethu lo ethembekile sivuma kuba libumba lomande esandleni sakho sibumbe kabusha Babe wethu ongcwele yakha into lensha Nkosi kithi Babe wethu sente Nkosi sihlale enzaweni yokulinza sibhekile singedeli sihlale Nkosi enzaweni yokulinza sethulile yonke imithwalo lengathingeke kulolu hambo lwasemaphakatheni. Lokho siyakucela ngokukholwa egameni likaJesu. Amen. Siyanivusela abathandzekayo egameni leNkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Siyambonga umfundisi ngayo inshumayelo nelivi lesisitholile. Sitawusebenzisa ke luhla lwesine lwemithandazo namuhla luhlelo D lwemithandazo. Sitawuqala sithandaze imithandazo yeviki bese sithandaza nemithandazo wanamuhla. Baba wethu longcwele sikhulekela iDiocese yaseBrecken sibeka imbi kwakho iDiocesan Center sibeke kanye nabo basentisebenti letisebenta kilo lehhovisi leDiocese. Sikhumbula Chancellor Gregor Michel, sikhumbule Registrar John Tom, sikhumbule mabhalane wetimali Alan Duffos, sikhumbule lo lobukele kuvikelekeka kwalabo lababuthakathaka Dennis Herbert, siphinde sikhumbule mabhalane wawo umbishop Sharon Loden, sigcine ngekukhumbula lo lobukele umlando wayo iDiocese David Baptiste. Siyabakhulekela bonke laba babelongcwele ukuthi ngekusitwa nguwe abakwadi Nkosi kuwena umsebenzi wabo baqhubeke nekuyiphakamisa nekuyenda iDiocese yabo ibe kuleyo uNkulunkulu wethu lesebenta kahle. Sikhulekela ke iDiocese yase-Iowa sibeka nakhona abantu labo labasebentako ehhovisi leDiocese. Sicala ngaChancellor Bill Graham, silandzele ngamabhalane wetimali Bill Smith, historiographer Vicky Ingham, silethe namabhalane we-convention Kathleen Milligan kanye nelisekela lakhe Lauren Lyon. Siyabakhulekela bonke laba babelongcwele ukuthi nanabo mabathole ukusitakala nguwe basitwe nguwe ukuthi bakwadi kusebenzisana babe licembu babe munye basawena Nkosi umsebenzi walo libandla lakho kudunyizwe uphakanyiswe ubathathe Nkosi kude kuthi bantu bakhona eUnited States bakwadi ukuthi uNkulunkulu ngoba bakubona usebenza kuyo lena iDiocese. Sikhulekela ke neDiocese yaseSwatini sibeka embi kwakho iparish yakaHoho siletha umfundisi Philemon Kunene nomfundisi Duduma Lambe. Siyabacelela Nkosi ukuthi bagcwalele ucobo loluvela kuwe nemsebenzi Nkosi lebathumela ukuthi bawende ngekuthokoda nangentshisekelo kuze ukuthi Nkosi batawengeteka labo labaphendukako eboneni bangene ekuphileni lokuphakathi. Sikhulekela ne-certificate course in Christian Studies lediwa la ekhaya. Sikhulekele nato tonke ke tifundo letinye letichubekako ikakhulu tifundo tase-TEE. Sibabeke bonke bafundzi phambi kwakho Nkosi sibacelele ukuthi bathole kuhlakanipha lokuvela kuwe kude kusekufundzeni kwabo bakwadi uNkulunkulu wethu
kokuthi bathole lokho lokutawusita kokuthi balekelele libandla likhule ebukwatini nasekukhondeni nasekuthandzeni wena. Sikhulekela ke babonongcwele emabandla onke lakhona eSwatini kokuthi usiside simabandla lahlele kuJesu Kristu. Kokuthi Nkosi sibumbane sibe munye, sibambisane, silekelelane, siphakamisane kuko konke lesikwendayo. Sithandazela neDiocese yase Highfield eSouth Africa, sibeka kakhulu iparish yase Vosloorus, sithandazela ke ibandla iSt Boniface naye mfundisi walo Elton Madupe kanye nemkakhe Patience. Siyabakhulekela babonongcwele ukuthi libandla liside likhule, liside likwati kwenlula sandla litsinze timpilo tebantfu labakhona kuleya ndzawo yase Vosloorus. Sikhulekela ke ne-Diocese Ordination Training ne-Post Ordination Training ukuthi Nkosi labo labahola leto tinhlelo bakwati uNkulunkulu wethu ukuthi bathole kuhlakanipha lokuvela kuwe, basasita abantwana bakho balubone lubito kubo, baphindze babakhuthate, babagcugcutele, babalolonge kude kokuthi batewukwenta Nkosi umsebenzi lomuhle ebandleni lakho. Nkulunkulu somandla, kulesi sikhathi sekuta nebulinzela silungiselela ukumukela Kristu Jesu umsindisi wethu ekuphithiteleni kwetempilo tethu nekungatholakali kwesikhathi sekuba naye lesi sidzingayo. Silungiselela ukumukela Kristu Jesu umsindisi emakhaya ethu nasetimeni lesikito nebangani nemindeni yethu. Silungiselela ukumukela Kristu Jesu etinhlitiyweni tethu nakuleta tindzawo lapho simlalela ukuthi afinyelele khona, lapho simalela ukuthi afinyelele khona. Silungiselela ukumukela Kristu Jesu umsindisi wethu ngoba ngaphansi kokubona kwethu kukhona liqiniso lelingatolekelwa lokuthi weda emhlabeni ungenamandla ungilomunye wethu kude ubethele kuthakathaka bethu esiphambanweni nekwesaba kwethu kungathembi kwethu netono tethu nako konke lokungasehlukanisa nasimakathe kuthi kwenaniswe ngemusa wakho weluthando. Lesi sikhathi sekulinza nekuta silungiselela kubuya kwaKristu Jesu angumsindisi njengoba namakoti alinza umkhwenyana. Angeke sikhone kuconza kucabanga kwakho, kepha simangaliswe ukuthi insinziso ivela kithi isemkhombeni wetinkomo nesibaya semahashi. Yena lowelulela sandla emhlabeni wekwemukela labasekudzingeni bangabi nekubuka buve bulili nembala. Siphe ke Baba umusa ukuthi sichithe imisebenzi yebumnyama, sembathe imvunulo yethu yekukhanya nyalo empilweni lephelako lapho indvodzana yakho Jesu Kristu weda watosivakashela ngekuthi thoba lokukhulu. Siyakholelwa ukuthi kuleti nsuku tekugcina utawubuya futhi ngenkhathimulo yobukhosi bakhe atawahlulela abaphilako nalabafile. Kwangathi singaphakama singene empilweni lengapheli ngaye lophila abuse nawe namalo engcwele nyalo naphakathi. Baba esimakathe, lungisa tinhlitiyo tethu kuthi tinganaki nje kuthokota kwakubonakala kwakhe, kepha nekuthi sitanzise letindzaba letinhle kubangani bethu nemindeni yethu nalesisebenza nabo lapho emathuba ativeta wona. Siphe sibinzi nekutimisela ekukhulumeni ngaloluthando lolwehla lweta emhlabeni lwaphila lwahamba emkhatsini wethu. Sihlale tinsuku tonke silinzele kumbona ehla atolanza makoti wakhe. Elibito la Jesu Kristu siyakhuleka manje naphakathe. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho sinalesi sinkwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini siphekwe tandla tebantfu sitakuba senkwasekuphila kithi. Akabonga uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo isithelo semvini nemsebenzi wetandla tebantfu litakuba yendzebe yensinziso kithi. Akabonga uNkulunkulu nini nanini. Inkosi ayibe nani yenyusani tinhlitiyo tenu. Asiyibonge Inkosi uNkulunkulu wethu, kufanele kulungile kumbonga nekumdumisa. Kufanele impela kungumsebenzi nenjabulo yethu. Nkosi Baba losezulwini uNkulunkulu somandla lonini nanini. Siyakubonga ngetikhathi tonke nasetindzaweni tonke ngaye Jesu Kristu indvodzana yakho leyodwa Inkosi yethu. Nyalo-ke siyakubonga ngoba lilanga lekukhumbula kwethu selifikile. Ngaye utakwenta tonke tintfo tibe tinsha
uta ngemandla nangelutfumo kutokwehlulela umhlaba. Ngako-ke sesihlangene ndzawonye netingilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini sibabata wena, sincoma kukhulu nelivumo lwakho siyakuvumisa nyalo nanini nanini sithi ungcwele 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 Nkosi Nkulunkulu wemandla nebukhosi, lizulu nemhlaba kugcwele livumo lakho. Hosana kweliphezulu, ubusisiwe lodakwe egameni leNkosi, hosana kweliphezulu. Sive babe ngayo indvodzana yakho Kristu Nkosi yethu, ngaye yemukela iminikelo yethu yekubonga nekudumisa, uthumele moya wakho longcwele etikwethu nasetikwaleti tipho tethu, sinkwa neliwayini kutsi kube ngumtimba wakhe nengati yakhe kitsi. Ngobe ngebusuku lanikelwa ngabo wathatha sinkwa, asakubongile, wasihlephula wabapha abafundzi bakhe watsi, thathani loku nidle, ngumtimba wami lonikelelwa nini, yendani lokhu kube ningikhumbule. Futsi emva kokudla wathatha indzebe, asakubongile wabanika yona wathi, nathani kuyo nonke, lokhu kuyingati yami isivumelwano lesisha liyophiselwa nina labanyenti bekuthathelelwe tono, yendani lokhu ngetikhatsi tonke tekuyinatsa kwenu kube ningikhumbule. Ngako-ke simemetela kukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Babe longcwele thina bantu bakho sigubha lo mkhosi ngaleti tifo takho, sibeka imbi kwakho umhlatshelo lowodwa lophelele waKristu Nkosi yethu. Sibonga ukuvuka kwakhe kulabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini belizulu. Nkosi lenemusa, samukele ngayo noma singafanele, kute thina lesihlanganyela umtimba nengati yendvodzana yakho sihlanganiswe nebantu bonke balesi sikhathi nabetizukulwane tonke. Siphe kutsi sithi siselindzele kubuya kwaKristu umsindisi wethu ngelithumo nekunqoba kombuso wakhe, sikhulethe nsuku tonke kufanane naye, utvunyiswe ubashado elibandla lonke lelisemhlabeni nalelisezulwini, babe somandla kanye naye nakuye nangaye ngemandla amalo ongcwele ngetikhatsi tonke nyalo nanini. Njengalokhu uKristu asifundzisa, sinesibindzi sekuthandaza sithi, Babe wetfu losezulwini, alingcweliswe ligama lakho, umbuso wakho awude, intsandvo yakho ayentwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla kudla kwethu kwemalanga onke, sithethelele tono tethu, njengoba nathi sibathethelela labasonako. Ungasingenise kulengweni, usisindzise kulokubi, ngobe umbuso ungewakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Sinkwa lesihlephulako siyo inhlanganyelo yemtimba waKristu na. Thina lesibanyente singumtimba munye, ngoba sonke sihlanganyela sinkwa sinye. Mvana ya Nkulunkulu lesusa tono temhlaba sihawukele. Mvana ya Nkulunkulu lesusa tono temhlaba sihawukele. Mvana ya Nkulunkulu lesusa tono temhlaba siphe kuthula. Nkosi lena sihawu, asisondzele kuleli tafula lakho sethemba kulunga kwethu, kepha sethemba sawo sakho lesikhulu. Asifanele ngekwethu nakubutsa imvutfuluka ngaphasi kweli tafula lakho, kodwa wena uyinkosi lekuma kwayo kuhawukela njalo. Ngako-ke siphe Nkosi lena sihawu, kube sidla ngalokufanele inyama yendvodzana yakho letsandzekako Jesu Kristu, siyinatse ingati yakhe, kude sihlale kuye naye kithi, kude kube nini nanini. Amen. Bomna bethu nabodzatsa wethu, sonzelane into yemukela umtimba weNkosi yethu Jesu Kristu lwanikelwa ngenxa yenu, nengati yakhe lanophisela yona nemidlalo etinhlitiyweni tenu ngekukholwa nangekubonga.
sibonga Simakadza ngoba anemusa, sihawu sakhe asipheli nanini. Simakadza uNkulunkulu mnikati wamandla onke, siyakubonga ngoba ngaleti mfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengati yendvodzana yakho umsindisi wethu uJesu Kristu. Nangokusigcina ngemsawa wakho emtimbeni wendvodzana yakho lenihlangana yabo bonke labakholwako. Siside kube sibheketele njengamakholwa laphilako kulobo budlelwano lobungcwele. Nekube sikhule elithandweni nasekulaleleni inthando yakho. Ngaye Jesu Kristu, indvodzana yakho leyodwa inkosi yethu. Lokhona abusa kanye nawe namoya longcwele. uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Baba mnikati wamandla, sitinikela kuwe ngaJesu Kristu inkosi yethu, kube sibe ngumhlatshelo lophilako. Sithumele heaven ngemandla moya wakho longcwele, sihambe sisebentele luthumo nebukhosi bakho. Kuthula kwaNkulunkulu lokwendla kuconza konke ukuthi igcine inhliziyo yenu nemicabango yenu nemadi nemthanza uNkulunkulu nendvodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu, nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana namoya longcwele asibeke njalo ade abuye Jesu. Amen.